Baro manan nga episode, wano kapadasan ti may patangatang diti drama ama ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite. Tas naman nga ro ti kunani kabsat Lena, san napudno nagan. Dear manang biyanang, adda nagbalin a nobyok, gwapo a lalaki. Isunti kataran kadagiti amin na lalaki iti pan nagkita. Aklo na kanain labak launay kan kuan nagapoy ti kinatar na nga uray sadot kan babairo. Inkid kidamak day tatap nagtalinaad lang kanyak ti ay ayat a lalaki. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Bumuludak man iti kwarta man ang dalin. Pagatang mi kuma iti bagas. Apay, di pa'y nakasapol iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko naka, tadi kay pa'y mo't nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin ang nagbabae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idi sinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati pa'y nakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y lang. Diyak mo't nga rod basta masinaan. Tay ayat mo't nga rod manang. Day taka ngamin ta nagsisam kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kan kwa na. Ureg dadatan ti pananggulgulib na kan ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan ang manang? Diyak kabailan nga ramidin dayta. Saan abalen ta? Nagkari nga agbalbaliw ka nun. Gat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 ko mano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagaatang man itilugan nan. Asino akong parem tikit kitaam dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang ti kabarbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no ada akon iti adayo. Iton tupay nga agdindin natak at gulguliban nak. Anyan tulaangan no ada akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbaliw akaon. Tsak kaya ti kas niya nga ramid. Promise. Iso nga agabrod kakit di tapno adamat kwartata. Agornong ta. Agipatakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumad itilogan ta. Katno makaornong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amangan no agbabae manan. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas dya klase ti asawan? No kayat mo tagabrod, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko manang. Ngam jay nga rod asawak ti pampanunutok. Amangan no isukat na. Agabrod ka, kedi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Freddy ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay kan kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay kan kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaan no dito ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pag naudan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pag naadan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaan kat jak kayat ijay nga agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kan kwa na ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Agad, kasano? Rugyam nga rodan ti mangipag na iti papeles mo? Sige manang. Taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna ngagna dito balay dahil jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Kati kayat na mabantayan jay asawa na.
Apay, ubeng, ang masapol abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo a bodyguard timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na tiyag babae, no talaga kasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mo iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadot day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang nga ron mo no kasano ti panagayat ni Lena kenkwana. Nagtalaw pa yung nga ron iday, gapula ang itiday dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mo. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan, Lina. Anong tagwapaw no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw na binagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga. Ay, ayatin na kanula unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidain. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargarot ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mat na makipagnaad katananang kantatang mo. Abangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangaramidan dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lina. Ore dito ako ng boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabrudan no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, isa na. Sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki di balayaw, Lina. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka agarami diti saan miya kayat. Ken, kang runaan ti amin. Agtrabaho ka. Saan agaputa adda ijabrod sa anak may katag senyorito kamitang. Wan, Freddy, tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mat kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni jay bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin jay yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti ah? Ni, apay nga yung kaslasaan ka naragsa ka makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito eh. Kaya't kung ti pumano dito Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Mano saan? Agawid ak palangin di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya? Agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Urayan basta mabantayan ka. Ngala. Diyak nga rodan pumanaw. Saan ka komportable dito eh. Sige ano sa kon? Ala, sana bale. Tanumalpas ti kontratak. Jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agor nung tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan Lina. Bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamata baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila dito balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na, tara aramidin may Lina.
Isursuro may itirumbang nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nobyom ngagtrabaho. Ay, kitaan nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon kan kwa na tatang. Di mo't ngamin sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtan kan pagpabainan. Taamangan no agpasugnod kat pumanaw. Uy, Okay. Saan mo't rumor ni Freddy di tabalay, tatang? saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ko. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalin. Awan mo't lahat maday, ama obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tanda ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, itama. Ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Nakanayon kat nga ron, ti panagkuyog yaw. Anya? Ni tatang mo, tila ibagbagana. Iti anya kumaga po ngay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumalaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak marami day tatang. Mangan kan Freddy, apay akit kita anak. Kan apay naglibas ka rin waritay. Nakainom ka pa asim mangpet. Anday baga, sabi ko mata, di nakgurguray. Anya day ta Freddy. Amok na-develop tirik nam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam. Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak Freddy. Ha? Ay, no, ibaga kawan. Kaya't nakadalin. Ha? Anay ko, apay ngagsipat ka ngay. Napuskula talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan na maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito balay itamot lang. Pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa naggustom kanya. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy di tabalay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pang madakas yun lang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapunutin danon ni Manang dalin kanya. Ulbaw da dya alalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya alalakay. Taultimo, kabsat mo, kas dya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yamang kung panunot iti nobyo. Ta pinapanaw yung mutin di tabalay. Lipatem langan na dya alalakay. Sinaamaw, awan babae na da dya. Ay saan, tatang? Ay ayadok ni Freddy. Diyak marami, di bagbagayo. Saan di ka agaw awin. Lipas ang pati kontratam dito abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga rude, nani. Di ka ngamin agpampanunot, iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae, iti biyag ko.
Alang nga Rod. Jakon agawid. Talagpasit pa iti kontratak dito oy. Aywan, nagsuldo kan? Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Wan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag at dinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lena. Kwa? Damot basit Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay tayo di lugar mi. Sigurado ka? Wen, di ka matanagan, tayo send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akong nagbababae. Agsapulak iti trabaho tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day ja Alena. Nagadun a red flag iti day ja lalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akabsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kita kisaanan nga maw awag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidon tayaw. Tapno dumngag jay kabsat maw. Masyanak kan nilina tawang mangarod na talgad at trabaho na. Ngam di na matkasyan ti bagina. Dayjay latan a lalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay ngin mawag ka? Wana, tadi ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Kwa, busy ak namin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay? Adda mararami da balayo aya. Adda, manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag talak iti dayja lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan, manang? Takanayon mo't nga agi forward itinadawan ti maararamid a balay mi. Patpatcham. Kanulbud dayja lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam di tako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto nakakaasi. Isa denggam mamati pa magbagami. Sumapul kalangan iti sa bala pakirelasyonam dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kaslan na nagtipang panunotam. Makawawit kan ija Pilipinas. Oh, wow. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunen. Kasano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak day jay lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas ang masakbayak kan ni Freddy. Kan amang ano las-lastog na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan na klaang. Kat ada kanyam data Noan niya ti desisyon mo. Si kati makaam mo. Ay, aklunek san da jay a foreigner. Ta, alaunak ka no, ije pagilyanda. Talaga? Ayun na. Mayat nga ron, ano kasta Lena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam, no kas ano. Anyat gagaram, Freddy. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano nagbalbali ba ako? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me, no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatak ni Lena man ang. Ulbod! Kun kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Ta nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mikan ka. Lukasta,
Asawaan na kanti foreigner anobyo manakaw. Wan tatang. Apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasat na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mo. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagamikin ka anak ka. Tano saan Sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmut nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mo. Kaya't milaunay aparakin ka na jay. Kumusta, Manang Dalan? Ni, si ka magkayam tinagmaneho iti day tatrak. Apay anyat intulod nyo di takaaruba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta? Adan negosyo? Sana pa naglastaw. Wen, Manang. Ang damat basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mo samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglaslastog. Pudnaw ti imbagana, anak ko. Mayat ka naun ti biyag ni Freddy ita. Anda kumparek ang makaam-am mo kenkwana. Anya? No kasta? Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen ka naw. Ken agpaysugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da ko makan ni Lena. Ay, no kasta? Adama nga rod karbangan ni Lena iti day balay Wen adagastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta kamutan nga dita sidong tasawam? Apay nga italang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapagimimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawag kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo pagkinkinawatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akon. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakastamot kang tilangam. Nagkutong kamitang. Kasla di kamot mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawak. Basit lati pakpakan na kanyak tatang. O kahit, anya nga ron ti pangandang mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kun ngagsublikan ko na. Ala, siya ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw mo't gaya mo ni Freday. Napintas pa ti biyag na itan. Kasta aya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaysugayam na jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka magayam. Sumra ka. Agyaman na Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Pinanawa kong ti foreigner nga asawa. Ha? Hapay nga. Mabuto nga kun. Agkabil mat. Manangimon kan naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli ti kwarta a share mo dito ibalay, Lena. Ni, sa
Anak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Mga no maornos tamot lati amin kadata. Kat, pag yan ang tamot laang adwa da ito eh. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulit Lena. Isublik tinagastos wano share mo iti dahito abalay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo. Insubli nga rod ni Freddy dagiti nagastos ko iti dayja abalay. Kat jak kumanawatan ngam kasapulak met ti kwarta tawan kat nga rod trabaho. Kapoy ti kasto yan nagbanagha kasla kayat ko si diran dagiti dadakkel ko kastametan ti kabsat ko tano sandak ko mga inupay idi nalabit da kami kumapay lang aging kaita iti ex ko. Kat napintas ko man ti panagbiag mi. Nga man yang arod nalpasan ti amin. Kanayon nakawagan ti asawak ngam jakon nagsublipay kan kuana ta talaga nadidigra akon iti sidong na. Alakastan, pigayem mo, Lena. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manipod man nga rod ka ni Kabsat Rico saan napod na naganti may patangatang ita drama kastuiti ko nana. Dear manang biyanang, adaw gali ka sana mangibagay iti asawa kadagiti anya managanwat ko iti biyag. Ta para kanyak saan na masapol nga ipakaamok amin na plano kan kuana, ta syakat nga rod ti padre di pamilya. Ken mangmanggad para iti pagbiag ti pamilya. Banag apangapapaan ti asawa kanyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wen, apay ayari ko. Di mo plano iti gumatang iti washing machine. Gatangin yun di automatic a washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary a washing machine. Bagay yu ti kasjay, ta adu ti danom yu ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga agaw-gaw. Manungay no bilang laeng, nanginan samot. Oray ibargin ko, no da kayo timanggatan. Alam na lang, katangan niya ang tanay, kasapulak ti kwarta. Damagak tupay ka ni tatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan niyo palaan. Saan na awan mat pakibiyangan na dita, ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen gatangin mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanobasit na usarda kanon. Nabiit sapay mo't laan nagatang dayjay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no, mati kwarta na. Diyak amo, ano niya gatangan na. Tako na na mga da pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumra kayo aglaba ako man kat. Why, umay ko alaan nun, tay ginatang mi awasing machine niya, umina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kaya't yung asawan tatang? Di apay, saan nga imbaga ni Rico kan kaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalman. Anya? Ni, diyak mo day tatang. Kasta aya, kanya ngay, ala account. Nabayadan mi matag. Alaan nyo nga rudan no ginatang yugayam adyak mo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saanan tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamutan Rico? Inla kong gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't nga imbagakan kan. Ala, sana balay, tanaam mo amon. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga ikat kagat-gatang laday jay. Adda nga rod nang usara kiti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impos taman nga tan iti palot. Amot kakaiso na nagbalbaliw akong. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ijay kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay.
Katuray takwartakmad. Pagregrigatak mo tisugsugal ka. Naa, anyat kayat mo asawan, no pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mong aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan lang. Agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayamin Ay, diyak amukan ka. Addan do aputot mo, ngam di ka pa ilaagnak nakam. Aramidan mo't lata dagiti diyak kayat. Pag-aayat mo mo't timang stress kanyak nga asawam. Oo, naikat to'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't ngay suksukat? Ay, boy. Amam medical man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya mo kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila isingsingit mo iti saritaan? Naitagat tiyak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak iti palay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat manuman. Inaklamaki ka ba? Una yun day tanga asawak. Dakam mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras pa manang mina. Mata kamin. Ha? Apay buyet, anyat gagarayo. O may aramidan ti kabinet ti sirok ti lababo yo manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Remor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang iti sidain nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak, tapno nakagatang ako maitilotwak asidain nyo. Uno, kontrata ti pamayan nyo. Kunhamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi, iso nga inedep mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumpurmi ti alaam kadagi jayan. Agyaman nak nanang, sukatak to. Dayjay tumot nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Kat awan nakasagana nga ipamerienda kan ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ing kamangkita ni talami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugali di kalman. Dakkal kano tinabak na. Ha? Agasam nga jay nabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya, diya ka mo day Na, ape di mamungay kaasawan na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diya ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensya kan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't ang muday ta. Nangipanam jay inabak mo. Di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamwak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderen nak nga asawam. Saan akas ta? Ngamkas asawam. Pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamwak Oo, adakat kastan. Amin na plano, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na una itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kasta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta, ngam sabali ngamin ti kayat mo ang mapasamak. Ti kayat mo tengedenlak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta? Saan mo tamasapol nga amin na desisyon ko wano ganuat ko kat iyaman ko amin ka. Di mo kumamit limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggad para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin yung nga agi inaaya. Ay, ala huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makaawawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan.
Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti kumakayat ko laang, kat ipakaamumot kanyak dagiti ganwat mo, dagiti planom, wano anya pa'y dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Ingkakid gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, adda man damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo, kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-iso, adi naman la iyuman nga umunakan ka. Ay, awan pa'y napuuta kakastangay na ramin na mare. Tami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirumbang nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay saan Anya serbik nga asawa na ngay no di nakiraman itanyaman na ganwat wano plano na. Apay, nilakay mo ngay, isa na kastaya. Pulos, mare. Iti payla sa bali at tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ang masurusuro na. Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak nga ibilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla tilutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo. Kasi na amare. Day tamot ti pagbili pa kiti asawa. Ta ultimo ipapanay ti karo. Bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak? Nukas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asal agpakada no simang puteng. Nunalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon. Apay aya. Ilakok man tayo wangkaw. Amangan no kayat nagatangan. Jakmat la masango ngay pastor. Ay kayat na agberbero kitinwang day jay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na. Tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman na iti kwarta ay anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-eskwela na gitubay. Nasayat nga rodan no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Nadik kan sama mapan makipuspustan. Saan nanang? Inusardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakanwang. Hey! Ne, apay, buludin niyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbagan ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? Nukas na, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Gamad na pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day tiyang anak yu. Di naman imbagbaga kanya kun. Ay, ipaabak naman siguro di naglakwan na. Apay nga, agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kun tatang. Bala, bayam ta kasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di na gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kat mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akman tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa. Masapul la maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan daan na imbag. Noom-noon no saan taramidon da. Kan respeto mo tanay ti asawam. Kitaan na kami man iti amam. Noan niya ti ganwat ti maysa. Yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso.
Wan, ibagak amin na plano. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang san kanyak. Sa baliak. Iso didak kontraan iti kayat kong aramidon. Apay di ka matagtagaray mina. Itay pa'y lamat madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakam mau, ajak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man na igatang iti na jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, amo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay, tindulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang, so binagbagaan dak. Kaslakit din ubing abasik as sir-sermunan dan. Gapoy timbagbagam kanakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kanakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ita, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamit ngamin unay. Ti kayat mo, maamuam amin nga ramidak. Saan mo tamabalin ti kasta Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumo ila denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagang. Hinal daw na rumrumwar kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod na naklatan nga oray di tapay nalpas na nagsarita. Andat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot gamin makimarmaritis iti karuba ti aramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw kamot awan pa'y ganas mo't asumanao na tao. Di ka mo't sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang nga agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mari. Minaan niya pare. Ha? Anya flight may bagbagamot, maray? Di maagap-apply para abroad ni bakit mo? Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan! Intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga ron, maray. Agawid ako. Anya, matikas na nga aramid mo, mina. Nagdesisyon ka, asiksi ka. Apaya di mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Mag-abroad ka mo't gayam ay nandiyak kamaw. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo ipakamaw. Sa bali pala tao, ti pakamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parpariknam kanyak Rico. Nasakit saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brunak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga ron ti mga iwan ka nagitianak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kun to ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman ak na naka-online kan. Apeng ita ka lang online. Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga Kat, nasaya atlat na ari ko. Kaano, nagbakasyon ka? Kagakgapok dita Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid diti balay. Apaya di mo impakam mo, nagawid ka gayam. Masapol pa ilaya. Akit mo taasawa na kit nga road, mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sinang ibagbagam? Saan tamot ang nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagakin ni nanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ama amuam. Anya? Adon tinangibagbagaak ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, tasaan tamot ang nagkasar. Apay nga yakas tamot ng tibagbagam, bakit?
Saan ka di akasta, ha? Di mo plano tayo di, ti agkasar. Nabayagan a plano day ka. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko day tagon daway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti kasaan ta nakapagkasar. Tapno na laka ti panagsinat Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanong dagiti anak ta? Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Tadan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya, Nagsakit. Narigatan na ka nga klon, itigasat ko iti asawak, tauray kayat ko kumaasulnitan ti nagkurangaken kwa na, kayat ko ti bumawi, nga manyan, tadyak man lanay ka ni tigundaway, tadamutan kasukat ko kan kwa na. Aklo asyak ti nagkurang iti asawak, isadyak mapabasol no apay naramid natin ang panaw kanya, banaga pagbababawyak, nga manyan tanaladaw matan ti amin. Nga moray nagsina kami ni asawak, suportado ak matlata kadagiti anak ko kankwanak, kat ti pagyamanak, di na ipaidam ida kanyak, kat pasaray sarong karakida ijay balayda. Alakastan, tigayim mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Tipod man nga rod kanikab sa Rico, saan napod na nagan, ti may patangatang ita drama, kastoy ti konana. Dear manang biyanang, adaw gali ka sana mangibagay iti asawa kadagiti anyaman naganwat ko iti biyag. Tapara kanyak saan na masapol nga ipakaamok amin na plano kankwana, tasyakat nga rod ti padre di pamilya, kan mangmanggad para iti pagbiag ti pamilya. Banag apangapapaan ti asawa kanyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wen, apay ayari ko. Di mo plano iti gumatang iti washing machine. Gatangin yun, di automatic a washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumata nga tulatan iti ordinary a washing machine. Bagay iti kas dyan. Ta adu ti danom yun ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng, nanginan samot. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatan. Alam nanang, katangan niya tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kanitatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan niyo palaan. Saan yun? Awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa di naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen Gatang mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basay. Kuna na mga ilaklaka na kanubasit na usarda kanun. Nabiit sapay mo't laan nagatang dayjay. Huwag nga raud. Ngam na short ka no mati kwarta na. Diyak amo ano niya gatangan na. Tako na mga adapang usaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Aglaba ako man kat. Why, umay ko alaan nun tayo ginatang may awasing machine yaw. Mina balasang kaw. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kaya ti asawan tatang? Nay apay, saan nga imbaga ni Rico kan kaya? Inla ko na ti washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalman. Anya? Ni, diyak amo day tatang. Kasta anya ngay, ala account. Nabayadan mi matay. Alaan nyo nga rodan no ginatang yu gayam ajak amo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto laangan no awan usaram. Saanan tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamutan Rico? Inla kong gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngay magakan kan. Ala, sana balay tanamwamon. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga ikat kagat-gatang laday jay. At nangarod nang usarak iti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustam man nga tan iti palot.
Amot kakaiso na nagbalbaliw ako. Ay di naklukluk kun Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y makipalpalot ije kabangi-bang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartakmad. Pagregrigatak mo ti sugsugal ka. Kat anyak kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidam matan ti kayat mong aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan lang. Agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayamin Ay, diyak amukan ka. Addan do aputot mo, ngam di ka pa'y laagnak-nakam. Aramidam matlata dagiti diyak kayat. Pag-aayat mo ti stress kanyak nga asawam. Unay kato'y napintas nga asawa ko na Saan mo't Saan ka mo't nga isuksukat? Ay, wait. Amang medical man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapadaman kanugaya mo kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila ising-singit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat malaman. Inaklama ki karo ba? Una yun day tanga asawak. Diyakan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras pa manang mina. Punta kami. Ha? Apay buyet, anyat gagarayo. O may aramidan ti kabinet ti sirok ti lababo yo manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Rimor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napan nagtrabahon. Sapay jak nakagatang itisidain nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak. Tapno nakagatang ako maitilotwak asidain nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kunamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida a karga ti ref yo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi, iso nga inudip mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumpurmi ti alaam kadagi jayan. Agyaman nanang, sukatak to. Dayjay tumat nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Kat awan nakasagana nga ipamerienda kan ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugali di kalman. Dakkel kano tinabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano 50 mil. Ni, kastaya, diyak ka mo day ta Na, ape adi mamungay kaasawan na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensya kan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't ang muday ta. Nangipanamjay inabak mo. Di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamwak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderan nak nga asawam. Saan akas ta? Ngamkas asawam. Pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamwak Oo, adakat kastan. Amin na plano, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na una itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang mag. Anya? No kasta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta, ngam sabali ngamin ti kayat mo mapasamak. Ti kayat mo tengedenak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta? Saan mo tamasapol nga amin na desisyon ko wano ganwat ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggad para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin nyo nga agi inaaya. Ay,
Ala, Huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makaawawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti kumakayat ko laang. Kat ipakaamumot kanyak adagi ti ganwat mo. Dagiti planom, wano anya pa'y dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Inkakidyak gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo. Kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong. Adi naman laiyuman nga umunakan ka. Ay, awan pa'y napuuta ka kastang inaramid na mare. Tami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirom ba nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-isong? Ay saan anyat serbik nga asawa na nga no di nakiraman itanyaman na ganwat wano plano na. Apay, nilakay mo nga sana kastaya. Pulos, mare. Iti payla sa bali at tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ang masursurunak. Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak nga ibilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla tilutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamot ti pagbili pa kiti asawa. Ta ultimo ipapanay ti karo, bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak? Nukas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asalaag pakada no simang puteng. Nunalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo nuangkaw. Amangan no kayat nagatangan. Jakmat lamasango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kitinuang dayjay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman nan iti kwarta ay anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-eskwela dagiti ubay. Nasayat nga rodan no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Naadik kan sama mapan makipuspustan. Saan, nanang? Inusardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaano ang... Hey! Ne, apay, buludin niyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Ha? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbaga ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? Nukas na, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Gamad na pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day jeng anak yu. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro jay naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Bala, bayam ta kasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di naman gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kat mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akman tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapul la maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan daan na imbag, noom-nowan no saan taramidan da. Kan respeto mo tanay da asawam.
Kitaan na kami man iti amam. Noan niya tiganwat ti maysa. Yuman may ititunggal maysa. Adulamin no siya. Kumaano ni bakit ko timang manggad tayo? Uy, ibagak amin na plano. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang saan kanyak? Sa baliak. So di na kontraun iti kayat kong aramidon. Apay di ka matagtagaray mina. Itay pa'y lamad madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakam mau, ajak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta manaigatang iti na jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, amo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay tindulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang sa binagbagaan dak. Kaslakit din ubing abasit at sir-sermonan dan. Gapoy ti imbagbagam kanakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kanakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ina, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamot ngamin unay. Ti kayat mo, maamwam amin nga aramidak. Saan mo tamabalin ti kasta Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagang. Hinal daw na rumrumor kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tay nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod na naklatan nga oray di tapay nalpas na nagsarita. Andiat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot gamin makimarmaritis iti karuba ti aramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw kamot awan pa'y ganas mo't asumanao na tao. Di kamot sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang nga aguli makakun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mare. Minaan niya pare. Ha? Anya flight nga ibagbagamot, maray? Di mo agap-apply para abroad ni bakit mo. Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan. Intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga ron, Mari. Agawin ako. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksi ka. Apaya di mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad.Ag-abroad ka mo't gayam mo, nandiyan ka mau. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo ipakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanyak Rico. Nasakit saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brudak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagitianak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kun to ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo mutlam asikaso ida. Agyaman akta naka-online kan. Apa yang ita ka lang online? Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga Kat nasayaklat na ari ko. Kanaw, nagbakasyon ka. Kagapgapok dita Pilipinas idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid dito balay. Apaya di mo yung pakaamaw ang nagawid kagayam. Masapol pa ilaya. Akit taasawa na kit nga road, Mina. Nabayagan asininaan ka Rico. Anya sina nga ibagbagam. Saan tamat na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ang maamuam. Anya? Adon tinangibagbagaak ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka.
Ado ngamin, tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay kaya kastamot ng tibagbagam, bakit? Saan ka kasta, ha? Di mo plano tayo day, tiyag kasar? Nabayagan a plano day ta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko day tagon daway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti kasaan ta nakapagkasar. Tapno na laka ti panagsina ta. Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta. Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taadan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya, Nagsakit. Narigatan na ka nga klon, itigasat ko iti asawak, tauray kayat ko kumaasulnitan tinagurangak kenkwana, kayat ko ti bumawi, ngamanyan, tajak man la na ikan iti gundaway, tadamutan kasukat ko kenkwana. Aklo asyak tinagkurang iti asawak, iso ajak mapabasol no apay naramid natin ang panaw kanyak, banag pagbababawyak, ngamanyan tanala daw matan ti amin. Nga moray nagsina kami ni ti asawak, suportado ak matlata kadagiti anak ko kenkwana kat ti pagyamanak, di na ipaidam ida kanyak, kat pasaray sarong karak ida ijay balayda. Alakastan, tigayim mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manipod man nga rod kini Kabsat Susan, san napod na nagan tintay drama iti. Kasti man ti kunani Kabsat Susan. Dirma ng biyanang, sakbay ti amin kayat kupay nga iladawan ti langawan wit sura. Natayagak, napudaw, seksi kan napintas. Iso nga di naklon ko tinobyok, ado ti mangibagbaga akas lang nakajakpat kan no tinobyok, takas kanyak kapintas tinagbalin akayan ayat na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. ikasar ko ni Susan tatang. Ay kat, adakin ka day anak kao. No kap na kanyon ti tungkal maysa, nakayaw ti masuraw. Uwan tatang, masapo lang may kasar kong tinobyak, taamangan no maagaw ti sabalay. Ay, di mon palusposan na jay, ta nakapimpintas sa balasang, tapno amam na riyaw. Apalan da ka na iti kakasinsin mo abaak. Nagswerte ka kanaw, ta kinayat na ka tinapintas, kan seksi abalasang. Nagtayag pa'y ababae. Apay, andat na may anangaram kan kuana. Apay kinayat na ka. Unay kayo matantatang. Kaslawan believe you diti anak yo. Guwapo akmat. Apay nalaadak aya amay dilig ka ni Susan. Ay, sa bagay, oo na. Medyo nataer ka mudkit day anak kaw. Ang mas gaawak lata. No, anyat kinayat na kin ka. Kat saan ka apak na? Ay, kat talaga kasta. At na siguro mat na idumduma karismak a kinayat na kanyak. Depende nga men, iti karisma na ita, tatang. At na ko mamot mangayat kanyak, akas ka ni Susan kapintas anak kao. Ha? Apay, kaya siya manan, ti mga sawa, tatang. Uwan ko mga raon. Nanggarigat mo ti lumakay nga awan katakunay-nay na. Nagrunay tata adan nobyam. Mga sawa kan taon. Siyempre, adan ton bukod mo a pamilya. Isa ka sa pulak ti kadua, anak kaw. Ket ure adan ton asawak, di kay mo't mabali na baybayan, tatang. Basta kayat kaw ti mga sawa, anak kaw. Isa nga agsapulak man mo't iti asawaag. Gamtay ko mamad na pintas akas tinubyam ti matumpungak. Wano, ada pa'y balasang akam sa tinubyam. Ha? Anda ka kabsar na, naasawaan damat amin ang. Ay, sayang nga ron, ano kasta? Baak nga anti na ang tiadaratang. Ha? Napintas. Wan mat, ure bakitan nga napintas. Asino nga antina na ita? Nakit-kitak nga tan? Diya ka mo ngam ex-abroad da diya tatang. Nabayagan na nag-forgod dito Pilipinas. Nabayag ang nagtrabaho iti abroad.
Inton bigatan ti kasarta Susan, my love. Naragsak ka kare. Launay Andario. Si Kangay. Ay na, siya akong ti kararagsakan alalaki dito rabaw ti daga. Gamin, kasken ka tiyagbalin nga asawak. Ado nga ron tiyo mapapal kanyak. Uri ni tatang apalan nak. Tanapintas ka no tiyagbalin nga asawak. Aniya? Isa nagasatakin ka, Susan, my love. Basta dagiti karim di mo liplipatan. Uy, la. Pagbalinan kanto a senyorita iti denak. Di kanto agrigat apolos. Di kanto agbannog. Ken ited ko amin na masapsapol mo. Sapay ko tasan to nga itayab ti kali dagita akarim kanyak, Dario. Si Kagayam, ti ibagbaga ti anak ko nga ikit ni Susan, kabsat. Ha? Ay, uwan, kapsat. Abalayan gayam, taka anak at tinasawa ti anak mo. Mapalinlat ka? Ang anya ka ni tainagan mon, ading. Siyak ni Marlene. Wow! Nagpintas anagan. Kasmatlay ti kapintas mo, ading Marlene. Siyak gayam ni Mundo. Nice meeting you, Mang Mundo. Agkaabay lang ti barangay tayaw. Ngam itakal ang makita, Marlene. Nabayagak ngamin ijay abroad, abalayan. Mabalinta ka na iti agsala, ta pag-istoryaan ta. Ha? Ay, katuan Manong Mundo. Nalpasan ti kasarta, Susan, my love. Dito ita pala balay ni tatang agnad, Taawan pa'y matbukod ta balay. Kagwan Dario. Aywan, makasidsida akiti bulalo. Agluto ka man tayo ti pangaldawan tayo. Sige, my love. Arigla daw. Ngam inak pa'y gumatang iji ili iti lutlok abulalo, Sana balik ta asidagmag. Mabiitak lang, my love. O sige tay turog ko pa'y nga ron. Huston to no nakaluto kan, anya. Di nakririingan di ka pa'y nakaluto, wan. Riingan naktulatan o pananganan. Makapaikawa matmanang. Awanan ni Susan aka nakak dito'y balay. Inyawi din ni Dario ang asawa na. Ay, wan nga rod Marlene. Oray siyak nga rod. Maikawa akmat. Ay, biglaan mo nga mintipan na asawa na. Ngam nadlaw ko man anasingpat di asawa na manang. Saan unay anataer, ngam kasla nasingpat. Ay talaga anasingpet day jay, kabagis. Ananwam nga tigwapo no barumbado mo't. No kadagituyan na panawan. Saanan nga uso day tagwapo partner. No lakit dita nasingpet kan responsable. Awan problema. Wala, uray siyak mata. Jakit kitaan tilang. Uray na laan, basta napintas ti ukali na. Wen saan ka mo ta mabsog dita? Mabsog ka nga rod amang ming latan iti gwapo partner mo, nga uray awang magkarga ta tiyan mo. Ay, si kamot kag lablabada riyaw. Apay awan trabaho mita. Ang tatatang, ngam nasapa pa'y may. Labak pa'y ti kawasmi ka ni Susan, tanay. Naurnong gaya man timurang may. Apay jay asawam nga iso ti paglabaam Aldaw taon na makaring na dyan atang. Di yuriringan tamangan no madisturbaw. Uling nga raw. Nagladaw nga agririay. Pangal daw to no agriay. Alas 11, wano alas 12 nga agririay. Wanta lang. Kas dati nakairwaman na pa nagriay. Apay nga kasgay. Kan manipod nagdinakayaw. Diyak pa'y napuutan ang naginaw kan naglutaw. Si kamot amin ti mga aramid ka nagita anak ka. Wain pasat amin nang iti karik dahi takin kwa na tatang. Karim nga. Karik nga agbalin na senyorita diti balay. Diyak pagtrabaho na pulaws. Anya,
Iso di yu disturbo no kas niya nakaturog tapno saan na makaungat. Baybayan nyo lang. Iso mo't laki na yan naka. Nakastamot gayam tin karkarim kan kuana. Ay madi ati kasta nakaw. Pagtrabahwam jay asawam. Di mo panuinuyan tagram. Awan Anderen nakaano kasta. Sa nabalin tanang. Tinapatag. Masurot amin apagayatan na tapno awan rumso ariri. Tatang, anyat masida. Right. Nakariing kan balasang kau. Inlutuan na kamot ni Daryaw iti pork adobaw. In kamanganan Sige nga ro tatang tanim mabisi na ka nagring. Hayamatay. Eksakto lakit analang abkon di soyaab na. Nagbangsait. Apayakas gay. Nagahangot mo tisang auti manugang kaon. Din samot agtutot bras. Kun ada sa bali anasay upkaw idilim mabas dito'y ayan kaw. Na ang dod. Kasla saan mo't akas jay ide. Nabang lumot iti balasang pay. Tatungkal umay diti balay ide kat nagpigsa ti bangbang luna. Ngam ita. Kasla saan mo't nagdingligaw. Naimbag nga oras mawa balayan. Mabalinti umay. Nay, si Kamagaya mabalayan. Ala, sumra ka. Umay ka. Agyaman na kabalayan. At ka din ni kapagis mau Marlene? Awan, ada. Aday jay likod. Sibsibugan na dagiti masitas na. Apay, anya tibagam kenkwan na abalayan. Napatag abalayan. Akin, secret pa ilaang. Iso pala ang tipangibagak iti na ito. Mabit lang nga road tayabak, abalayan. Ala, apay nga agarom ka kanya kat agabalayan tamang mundo. Saan adatati po nung agabalayan? Da kami iti kabsat mo, Marlene. Awan mo't dakas na no agarom makankasan ka day. Wano, ada ay agungat. Awan mo't kiti, ay. Ngam anya. Anya kumamati kinayat mo kanyak ngay. Kat bakbagatan akon. Saan akon ang makaanak? Kasapulak ti katakunay-nay. Saan nga anak ti kasapulak no di kat asawa? Kabinadang iti biyag. Si Kati kayat ko nga agbalin nga asawa, Marlene. No, ikan nakitigundaway Ako kinapudno na talaga akayat ko kumapay ti makiasawa. Ngamtay ko maubing abaro ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tapno addan tumang bagkat kanyak inton saan ako na makapagna. Ngamawan mo't mauray ko nga agarom kanyak nga ubing. Si kamot latin na ilawan ang nagarom kanya. Ha? Ekit aklunan na kaminin Napigsak pa'y mo't nga agbagkat no day tati sapsapulang. No kayat mo, testingan ta. Bagkatan ka, kayat mo. Ay saan nun? Si kamot. Alam nga rod, ikanak itigundaway ko amang panunot iti idat-daton mo nga ayat. Tani, narigat ti agdardarasudos amang gandang. Sige, Marlene. Ngam di mo kuman ibaybayag Makalawas ko malaang ti panagpanunot mo. Tanay, mapanan ti tawan. Lakay ken baketan. Sambutan ta ti panawan. Apay, kayat mo pa'y ayati makiasawa ka bagais. Ay, nagirigat mo't ti awan kadkadwa naman ang. May mayat mo't laang tay addam ako na akabinada ang bayat ti panagbakat. Iso nga aklunaksan ni mundo.
Tadakan ka day ta. Saan ka aparitan? Tamadlaw mo nga da pa nagustom kan kuana. Isu asi ka ati makamong agdesisyon. Total nasing pa mo niya balayan. Awan dakes na kabagays. Naimbag man ta nakapasyar ka, Susan. Kahit kumusta tada asawa na nga yan ako. Mayat ananang, in-enjoy ti kada tasawak. Lumuklok magkamutan. Nay, kita amangan no masubra am ti lukmag mo. May mayat mo lang tay sigo da pamagame. Uray lumukmag akon tadama asawa kon. Anisan di mo mabaybayan tabagi maanak ko nga ureda na sawam. Masaduta ko nga gurnurno si tibagik. Adula amin dayta. Kano agpapintasak. Amangan no kunaan dagiti tao nga da sa bala pagpapapintasak. Jak kaya ti machismis nanang. Aywan, pudno aya ginadamag ko. Adda kano nagkinawatan da katugangak kan ni Auntie Marlene. Nanak ko. Dilagbayin mo nanti. Bakbakitan lang aruden. Baybay ama no iso ti kayat na. Biag na mo dayta. Kanawam mo dakas na. Bakbakitan lang aruden. Ay na, sigurado nga isukat dan tumalang day dyan. Imposible asan nga agbirok ni tatang iti ubing nga misaw. Agsangit tulang nanti. Ayan na yata kasarita man. Agdigdigos, anak ko. Ay na, auntie, bakit kayon? Makiasawa kay pailahan? Susan, Iti daytakin na bakit yu ay na. Amangan no isukat na kayon to ni tatang. nasingput mo't ti kunak ti katugangam. Nasingput? Ano nasingput? Nga mapay ti kunayo, di na kay nga tamaumaan ni tatang. Amangan nagsapol iti ubing dayjay. Ay, kaasi kay tulaang. Isu ano siyak ti masurot, uray saan kayo na makiasawan ti. Agbakbakit kayo latta na balasang. May mayat pa'y. Nalpasan ti kasarta. Isu nga agnad kan ti balay, Marlene. Mundo tagasawatan. Uray kontra ni Susan akaanak iti relasyon ta. Pagyamanak ta inlaban naklata. Kituon ta ay ayatan kakit nga raw. Kit agyamanak ta kinayatnak. Gam kasanungay, agkakabalay tayon nga upat kada Susan. Sana balay ta duamat ti kwarto to'y balay. Ay, sa bagay, bayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat tumutlaang ti kaanakak ti panag-asawatan. Susan, bakit? Anda ginatang ko as shampoo kan bath soap. Nabanglo na giti asabon. Ang utang ka rin. Ni, apay na kita, kadyak man nagpagatang iti kasta. Pasarabok nga rodken ka. Usaram ka din no madamdama, ta padasam no mayat matlaag. Masadutak nga agdigos, naglamin. Apay, di ka kadimasikuran asaan nga agdigdigos. Sa bali nga minan ti payod mo. Jak maangot. Ta na-immune ka siguron iti angot mo. Ngam no sa bali ti makaangot. Talaga asabalin, bakit? Agdigos ka mo't atan Naglanit pa'y katabok mo. Kung ag-exercise ka, saan lang agin idater aramidem. Tanay, grabe ti limok magam. Nagmature mo tarupa mo ni limbok magka. Apay aya pa kasi kuram day tadaryo. Kun may saadan asawak, saan na masapol nga agpapintasak? Saan nakastat kayat ko asawin? Di ore man saan ka ngagpapintas. Basta agdigos ka kumamot bakit? Masadutak nga rod. Anya pa'y laga po ayakad na lang nga rod asawa kon. Agdigos sakto ano kayat ko. Di nakpilitan takagurgurak ti mamanmandaran. Ay na, nagbanglumot to'y darling count. Kadindigos naman ay. Darling, takababain mo't no na ang dudak amakiapay kan ka. Naimbagla dain. Saan kakas ijay kaanakam asaan ama nagdigos. Bakit ka ngam isaw?
Ang kitaam tilangayo adwa. Kasla ag katawunan kayon. Tadi namut amo nga ornosan ti bagina. Kasla mo't naganakan iti limawan no indam. Kat awan pa'y mo't anak na kendaryaw. Kasla pa'y kat adda apo ko nan Na-challenge sak ngamin itimbagbaga na kanyak idi, darling. Nga isukat nakto kano, tabakbakatan akon. Agbirok kanto kano iti ubing ngam siya. Ay saan? Dinto mapasamak na ita, darling. Si kalaeng ti asawak. Aging kat maude nga anges kao. Ay na, nagrigat mo ti bumangunan ayan, nagdagsan ti bagik. Kumanuti ka, Susan. Mapantituro kon kat. Inak nga rod kumisbo ko mangam nagrigat ti bumangon. Ay, basit la pa nagkutim, magunggunan to'y kama. Nakasanaw, nakalukluk magkamot nga minan. Kan sa bali man ang tipayod mo. Di ka man nagdigusan? Manong aldawa nakasta ka, Susan? Naglamin tagdigos. Amo mo tama naglamlaminak. Sana bali tanagdiram usak idi kalman. Ay, nan, tay jayak man sala sa maturugan. Diyak makaangas iti nasayat iti silid. Ta ang mo ti masayop ko nito'y. Kudi mapang ka, awang problema kanya. Rabiin nga mawampay lang ni Dario tatang. Nay, apay anyat pakadan akin kaaya. Ag overtime, iti trabaho na. Awang mo't imbaga na kasta. Awagam iti cellphone na Diyak nga ron makontak ti cellphone na tatang. Ang mga nunalubat. Kan ang mga sumangpet-met lang no madamdama. Adala siguro nangawis kan kwa na anag siya. Adakan. Nagturo kami di rabi eh. Diyan pala na kumparik. Nan, maglisi ka tagpulisak. Maladaw ako niti trabaho. Apay adi ka nag-awid di rabi eh. Si Maduta kong nag-shot kami ti kumparik. Parbango na dinalpas ti shot may. Apay nga kasta ka. Di ka magpakada iti sa dino man napapanamon. Agdanda nagakamangururay kan ka diti balay. Sige tagdigos akon. Maladaw akon. Susan, ornosem man matabagim. Naglusyang kan. Di ka pa'y agdigdigusan. Anya nga day tanga itsura. Kasla saan matan asi kanyay Susan aka nakakanapintas. Kan sexy di balasan. Agsagaysay ka man mat. Agtutbras ka. Apay ay pa kasikuran nyo day ta saan matada kayo takim bagi iti bagi kanti. Kan may sa iti anya pa'y laga pong agpapinta sa kadama asawa kon. Kaanakan, saan aga po taadan asawam, kat baybay ang matan ti bagim. Ay na, uray kastoy ko takampante akadinak to isukat asawak, taubingak pa, anti. Si kakit di ati rumbang agpapintas tabakit kan. Ha? Talaga nga isukat na kanitatang no baybay am tabagim, anti. Maminsan la di kagdigo sa kamang ano isukat na kan. Susan, Angam nila kay ko, uray makatawan na dyak agdigdigos. Di nakto isukat dayjay. Tasyak lang tayayatin na. Kan kaubingak, sa anak pa'y abakot. ay, bala. Sapay ko mga rood ta di na kanto isukat nga agpaiso ti asawam. Ne, anyat urasan. Rabi imutan ngam awan pa'y ladya asawam. Ni, dyak mo napuutan ti urasan. Dis oras man ti rabiin nga mawampay lang ni Dario. Kanayon mutan amarabyan nga agawid ti asawam. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Apay, pagturturugan na. Iji balay ti kumpare na aanti. Kanayon kanong amin ti shot da ijay. Rinabiing ag shot da. Nakaturog pa'y lang ni Dario. Madlaw anapuyatan iti husto. Parbangonan iti simangput. Ni, adda umawag iti cellphone na. Inayadak nga alaan ti cellphone na iti abay na. Pa Ricardo matinagan ti umawawag. Talmagaklaan ngamjak agsasauman. Hello, babes! Nalipatam to yung wallet mo dito yung hotel ang nagturugan ta. Sino daytoy? Ha?
Hello? Hello? Nagariwawa ka, Susan. Bumangon ka man, Dario. Sino di mawag ka babae? Nalipatam ka no ti wallet mo iti hotel na nagturugan niyo. Ha? Anyat naganti mawag ay. Pare Cardo, tinagan di mawag di ti cellphone mo. Ay, ni pare Cardo matgayam. Jay kumparik na jay. Kumpare nga? Babae, kumpare. Kati sumot. Tumboy na jay kumparik. Tumboy nga. Kano babes niya, awag na kan ka, kumpare. Dinak man ang lilawan. Ibagam tagpay so kanyak. Natiliwan ka lang aruda, naglibak ka pa lang. Kaano pa'y agbababae ka? Sumungbat ka! Kaano pa luklukwan nakdaryaw? Manipo di saan kan ngagdigdigos. Aniya! Saan asina adagos ti solusyon iti dayta, kaanakan? Agsarita kayo pa'y anaimbag kinitaryo. Mantya ko nanti. Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi. Tamanipod inapak. Sana na nagawawid dito'y balay. Ang mga numabotong laeng. Talaga kit di aja babae na ti pinili na. Di na replyan kan sungsungbatan ti awag ko kang kuana. Isa man jakon. Naumakon. Pumanawak ki din. Kaanakan. Diyak laing pagaro makabalan nakaguliban dya sa wakanti. Mabainak paikit din ka na kayo. Imbagbaga kidi nga isukat na kayon to ni tatang iti ubing ngamda kayo. Ngam siyak matgayam tin sukat dan. Pasensya kayon, ano na kay sawa kiti sana nasayaat ka na kayo idianti. Malalipata mo dayta kaanakan. Awan kanyak day jayan. Bye-bye amon dayta. Budno ang mababai na kiti ikit ko gapo kadagiti imbagbagak kan kuana. Pimanawak nga rod kat damok ag nanayonan ti panagsinami ti asawa. Ngam nakamiris matlaan kat sininaan na ti babae na kat inayayon nakta asawa. Nagpakawan kat nagkariadinan ulitan ti inaramid na. Kat kaputayayat taklatamat ti asawa pinakawan ko nga rod kat nangabarwanan kami manan. Alakastan, tugayem mo, Susan. Alaga gayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo.